Aserie tan Silvia Kemunto ko sena bokondo kamo gotu. Nko bali gani amanyare ko like so ase YouTube morore MHS ito to konyara korokia ase YouTube channel ito ya Kiss FM TV. Mwali gani gumwensi mbu ya mono. Wana ngora kai ni. Jo karab. Ya kai to chago. Gangi chago cha ngato chago. Jo kara. Wana ngora lendi kai. Jo kara. Jo kara kai gambanda. Na buna ndiga njino muntu ngutwara project yani kiko koleka. Project kibono gwate ke goro bagoro abande. Ese anenga nyithingi ubonera ngano. Pese kiyeyo. Na chitinga kamu. Ukakamara ri oro bagoro abande kakyo katwani. Ni ngoma yeteke sakane ngero kanyeteka. Anyeteke sakane kyo mochyo kanyetensa kumene ringati ne kamete. Na nako tebinte ngero kwane we kwane ngibono kuoge. Otete ko machibambe chiabande bakebisakane bire mochyo tai. No. Ebese nteina na kamire marago bana mambi ntara ebesa noti. Uma ndebono kanyansa yakuta. Gakongainireria igento ngero pimetensa. Inje nako te. Ya igento ngero pimetensa igayo katwani. Manyalinde buno ko manya. Ngakina ndirinde. Njene miane ntagete ngende kuchimata ali duka ngoria kana itrosingi. Wajagira nande. Bona gakuse njenge bese ane dirikwa ntebe tingongore kwangeire. Ebese nako te tingo ko ebese isaini. Nje ya ngemiane gakingende. Nkwanya ke basi. Na korere kire gento. Ko korere kire gento nanyarori. Bona kwachire nweni nkora. Kware konye ngoroki. Njene bese ane ntagete ngende njikugura mafutangi yake. To ara bokon. Ebese kuruga iganingi. Ngende ngiya kama. Enda nga kingochanga. Ya nchitinda kwenda kanya bese ane ngasai. Ngakibono uko gazira ntaraka nonu wakan. Usonta itukwe kama futa no chumna na arabu kire njenge bese. Ngyo ko yakira mo kitoko nyote yaka. Bwana mpobe ko kama futa njenge bese ngende ngiya kama futai. Nje bese. Ande tilango te kuna kwa kana ngamba kutayuko. Tinyorango ko yakama kutanyora bisimbi kungi akomnyoka ni injira kaiga. Nebisi. Ngobwa to muisimbu na maguru pi. Obuna magura ebisa ayota ke tukutware ebisa kana nchitinda ityo tware no. Ngaibisa kana kimbwate, mbisa kana kimbwate. Ebisa kana ebe bote kinyo. Musacha. Nkobalere. 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 Nkiyokombalera una nango te igo timba isa korora muisinga iga around. Ndaisa koba buna nera maguru pi. Na kano na no chonyoro yo korengere iga kokora na anda yo manye bintu kwa na sa intara kanu manna bora sali no ni chibi. Ya lakini nchenge miane ngende. Igunga dai wono mambi. To nkuna njange miane ngende. Igulende. Mambi ngokanyani commission. Ncho. Amen 3 pound. Nchine miane nta. Na kamenda 20 juma denga idea fule. Omatongo botangende obucha no cheke ebintu bibiyonsi nasibi. No na chianga chiri ntukuta obucha bonse ngwanda ndute korutanya sai mase na kibonura kumade nyombeli na kodi nyubi kitayare rero. Mogena linda itacho rumaita nje no muntu omo. Nasema ngwanda ngabone miane. Mimi na kodi ile gocha 120 na kwa ngere ko kansa. Ngwanda ngira nyo cha. Kwa busa kuchinyomba nyasai ngai. Ona ige ndo kora gabu. Koraiga. Emi plus 20 120 Kenyan shillings cash. Ande kinto ngio kunya konde usungu sabe. Jiwe kama ile ngano nyeta tengo kwanya na ande nkolinganirie no team e pound kurusko. Jibese jata jinyina ne jiriko tene no jirendo sane bese yugo chikunye tume goma ide. Ngai nayo. Nasema mambi nainde ko. Mwana mindo no maite njikina adiri kinto no maite ne shwa beti. Nekondo ko mwana umete nende tata atindete. Ochire. No ari nyomba na yakeresa ko buri kayoga twania. Ngaraje tekwade. Achite kale bobe. Wa bono oyino muntu wa chiko ngati. Igendo nako te itimba isa konyora nga baisi ba onyo komnyo kigo bisi vivi. Musi no ara ni piki nero go changa je kutina nga wono ko yakira makuta na iturusi. Mwezi ngoba na chiralimo. Sawa na igule. Bono gote yako igule naki. Na igule. To endera ni gochiga na ndi twanzi na toka na ndo kale ko motenje ntwange na sawa. Kwanya ora jira sawa. Yento ngea to gote bani ali kaga ali mote binje na rengo.